Wale sasa ni wale kia. Nimeari kwa siwa. Kipona cheni pime chewana. Ntoki cheni pime siwa. Kipo ikani ne kiteni pime cheni umwa. Cheni pime awa. Taraya pa ya wale kia na pe kiteni. Ngai ko koro me ndu ya wameta. Karin tapo ni pena itani ngana. Ite awari. Di ngane mena. Tarada kena kukarawa. Iken rawa. Taku na koina. Pata yaron ne eu. Ngai ko koro me ndu ya wameta. Karin tapo ni pena itani ngana. Ite awari. Di ngane mena. Tarada kena kukarawa. Iken rawa. Taku na koina. Pata yaron ne eu. Naya meroro agina. Tadi ugo kente pai para. Anan jawana ni kosna ko cakantani nga. Kakawa ki mente makuro ai. Adi emu ameni ki poi ka wabi me agwa na konche makuro wani unwa. Into kinche kibu ruaiwa. Tunga ki cakantani nga ikai. Kangai. Pokai ya sentai. Tira kati karoni kani pokai ya sentai. Yai nanon Yesu. Moncha papa ntara ya sentai de. Padre sinameta. Iti metuan kasinani kwa. Kasinani kwa na iro ya yutaya. Ite kina byo. Pa ya kita naunon pare tain. Onya ko nikawa dikawa ay kasiton meturo. Kuni ay jeni kwa maisina na ta Yesu. Nikoro ay kakay. Nikawa ay kay. Pa ay nakakuwa makan jetwa. Ibay kari kipata yan nora. Niya kaya na. O nikarawan niya irong Yesu. Pa ay nakatunuan ako yan na rin. Pay kiyasan diyakin na kiyay. Katuru-turu aja kika Yesu. Kuni kanuan cerong-cerong. Kangai. Apa ni puriya wame tanak. Iya kiriyai. Caka kau kuruwa. Ite tayai. Ya kataya nunggu aja kau wale kangai. Api roro yu tayang. Me ita meri. Cira ya kadi kacia kakinanu. Ika wali ki awtar andang meta. Pasabon ko nana pe ni kangai. Sakai di pay. O di tawan ini. Ika wa je be je ka kin yang. Ki kanga. Ni rom ko ya ko ina ni tai di kai. Jamwani ki ka ko ron jadi. Ki kakarawan jadi di pay me aja tawan ini. Ni meam. Tara Yesu. Mo ni kadikat tangira kira. Pasi na ko tarun na tangira. Anya na ko yara ora na. Tangira na tuam. Na tangira ya rom. Kapani na roy na kanta ni ngatwa. Ni kainis me kanwan jebo. Kanwan tera ware-ware. Ina na ta ilikiai. Ni kainis me kanwan tera ware-ware na ta ilikiai yo. Jadi buat jadi pime cewana untuk jadi pime suwa. Jadi pada ini ya jadi pime cewana. Jadi pime awa. Kakangai taya kaya. Ngai ya kau kuro melu ya ometa. Kadinta poni taya na itaningana. Ite awari. Di ngane mena. Tarara kena kukarawa. Iken rawa. Taku na koina. Pata. Yaron na yu. Nani ki boy ka yos pangara ri ke yakin nani katawro ye nani kita iri kiai. Esangana ki kangai taya kana. Tiding ni katuk yorak. Tiding ni katuk yorak. Sakapuri. Unana na chegona Roma na kinak na ta Yesu. Kota taya kani kawa ay kachepuina. Ari bunna pe sentai de. Ki ni mai sikuri ya sentai de. Ni mea kanikawa ay kay. Imay na kita nikawa ay kay
ay ka cepuina ay ka Yesu. O wapun ko taron na gani po na ay kakaita wameta na ko ni Yesu. Ni ko taroy kinanya tuaya. Atuaya icerera. Ni mata yo cepina ni mewa. Ipuna ceni puin to ceni puin mejowan. Jowani ko tak na ko ni Yesu. Kunjameta ay puno taningana. Oni ka pintete. Oya dikenka yana ta Yesu ni kamewa. Kana ko kuna kataya ni kakaya nako. Nuwang kedio kita jewa. Opunya kiari kicia kan dongorong wae. Ya kuna punia. Nuwang kedio akita jewa njero wadi. Pondi ki baku kukureia i Rome. Akitani wadeka nuwang kedio ay merio. Ye jita ka jewa na ka ngai pa chakapuri. Kunjiano ay Rome. Isnani kun Rome. E kaire chameta ai Yesu. Ikararoia na meta. Njero ya na kinoraki anamakuri ro ya meta. Angkai pun chameta ai pono taningana. Ina punya ki konanyo ngana ta ka Yesu. Asi cepa ya na mekinna. Punta poni pe Yesu. Ari e ka ki taningana. Ondinga nevena. Uni meika ya kadika ana oni meki temani ai. Erang ini kora-kora. Cengirangira. Iken rawa. Punya nakawa ya rawu ya di Yesu Kristo. Nakoni pokan temeraki. Me tirawawat. Adi asani me wakinaki. Ilo yakanya nada nikateni. Kunjo tataro na kunjo tame atua. Yuni ya muinje kono tani ngari. Kita ka epata. Kunjo tete nara meika. Ay naruna uki ke ka kaino meta kunya ke cepa yeyo ngojoro rupa kari ngi etate Yesu me kadi kipai yo mwana tayaka tesa kadi kipai njero ade ya puni kamegwa kinapya nte tayari o kiraro na nemena o taningana nikona nyongo o nikakamako na nakata ni nga Yesu. Ari po na kaya na pya ay nakatanota. Kinta tayo kinanambakuri ni kameo. O yaron net ato angaki. Pa anatatakarwaya chirungurungwanya. Nako yawameta na. Kuni meikay. Adi akadikaru yawameta. Ay karang ni may school puri. Pa nagosia ay yawaraki. Aki atuara pa indapataya. Nako ni Yesu. Ingan kiri kanata yai Yesu pa anatai ni musirawa oi pundi kanata anatai ni pokia mereka mewi tira tukina adi sentai dei kai pa tani karoirua oni pundi poa atua yai tira ni mewi antai na mayang ko e kuro ko nyangamne po nan tai di yai wasanya mekin aron ana diding Yesu ni meong kita kucetaya ka jowana unna namakuri joni mek pa kona ria ni kosi kona ni kosa oni ka kaibe na kwa wana ai te tangira ai ana kijako na tena nurina nuntaina ana kawain diding Yesu kunje tangira na jako ana kawain diding Yesu kunja tangira meja ko sinatani ni kapai ni mana kaya kerja